Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. What did I tell you today? You said you should not work. What are you doing today? We called your PA asking what you should do. You said we should fix. What did I tell you? Who is the PA? Who gave the number for the PA? He gave me the number. Mukubanga chibwani na Malawi. Who is he? He number yangu. Number ndani. Hey leo, for what reason? Ndinakufusa nini? Ndio commission. Ndibange bwana. Yebo naina ulipodimesa neno ndi mubange fix. Yebo naina ndikuimbira sana after 2 hours. Then I called you. Munena kuti bange fix. Ndiyadinga anthu agani namena kubanga fix. Called me bange bwana noti ine am not the minister. Anduna ninazoti mukhonze kumeneko. That was it. And it's those people work with evidence. You guys are stupid. You're playing with games. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.